Ovo je drugi kadar od 3 kadrova video rada koji je Sandra Sterle već koristila, možda ne ove 3 snimke, odnosno 3 švenka u svom radu Oživjeti djeda. Snimke su snimljene na Golom otoku u prostoriji koja je možda bila soba zatvorenika i koja je u međuvremenu nakupila mnoge slojeve ruševina. Upravo je ta riječ ruševine ključna za ovu izložbu koja se bavi izmještanjem, premještanjem, čuvanjem onoga što od ruševina ostaje. Ključno možda za baš ovaj rad je to što je, a ne samo za ovaj rad, nego za kompletnu izložbu, je ono što je Sandra Sterle nazvala svojevrsnom pronađenom predstavom ili znači nepripremljenom, neočekivanom, pa opet bih rekla izmještenom predstavom. Na koji način, znači ova inscenacija koja se odvija u 3 prostorima, 2 interijernim, znači jednim crnim, tamnim, mračnim i jednim koji je u ovom mekom svjetlu rozih i pastelnih tonova paradoksalno Golog otoka i koji je sa druge strane prostorije preko bijelog tepisona mekanog i preko nekih organsko-anorganskih predmeta koji nas vodi neonskom natpisu naslova predstave. Koliko je on zapravo inscenacija svojevrsne predstave je, ja mislim, ključno pitanje koje svatko ko dođe na izložbu bi si trebao postaviti. Sad se upravo događa prvi od 3 kadrova koji na neki način je vizura pogleda. Druga 2 su detaljniji, nešto niži, jedan je prekriva pod, tlo koji se u ovoj izložbi gubi nam pod nogama. Gubi nam se pod nogama višestruko, gubi nam se iz prijelaza, iz crnila prvo i mraka, i obzora, kontroliranog neonskog obzora i prelaska u ovu pastelnu bijelinu bijelog poda i mekoću. To nisu samo udvostručavanja, nego su trostrukosti koje se događaju. Nam se događa to da se neki elementi i neki tropi iz prve prostorije ponavljaju u drugoj, a zatim nas izbacuju, nisam do sad izgovorila naslov izložbe, izvan planeta, izbacuju nas izvan drugog prostora ka eksterijeru, ka trećem prostoru, dvorišnom golom zidu. Ono što je uzbudljivo je da imamo nekoliko, kao što kažem, višestrukih situacija koje su najprije izmještenost kompletne izložbe, koja je izmještenost od nemogućnosti da se izložba odvija u ruševnom prostoru umjetničkog paviljona, zatim u nemogućnosti uspostavljanja kontakta sa drugim, recimo to prostorom koji se izvlači iz svoje ruševne situacije, Fellerovom zgradom, koja je dala još jedan naslov, fikcijski naslov o Elzi Fluid. Sad, rekla bih da, još jedna digresija, da ta Elza Fluid uvodi jednu neobičnu ponovno teatarsku situaciju, izvedbenost za Sandru Sterle, a to je da njezin lik koji je inače izmješten iz druge izložbe na fotografiji zatvorenog ogledala u prvoj prostoriji zapravo na neki način povezuje sa pitanjem tko je Elza Fluid, to se zna. U ovom slučaju Sandra Sterle na neki način utjelovljuje tu tajnu i taj eliksir koji se preljeva kroz sva 3 prostora. Važno je da kažem da naslov koji je ovdje neonski naslov izvan planeta odmiče nas od antropocena i baca nas u planetarno doba. I to, kao što kaže Sandra Sterle, izvan planeta. To više nije ljudski planet, to više nije neljudski, nečovječni planet, to nije niti planet koji nije samo ljudski, nego je to prostor
koji treba sačuvati da bi se sačuvao, zapravo oživio planet za budućnost. Znači, neobične podudarnosti se događaju od ovih snimaka koji su bili sastavni dio rada Oživjeti djeda, od kolektivne traume Golog otoka, od metaumjetničkih intervencija koje su, na primjer, u trećem prostoru koji je eksterijerni goli prostor dvorišta i zida gdje se nalaze kiparski radovi glave koji gledaju, znači, ovaj unutarnji prostor izmještenog Golog otoka, i događa se jedno suradničko izmještanje sa dvojicom umjetnika, sa Vilom Linom i sa Hrvojem Pelicarićem, prostorno, svjetlosno, zvučno, sa Hrvojem kroz tu sferu, kupolu, primitivnu, recimo to tako, zvučnu vremensku kapsulu koja omogućuje zapravo jedno vraćanje samom sebi. Mislim da je važno reći da riječ planet, prisjetite se njegovog grčkog podrijetla, da planetes zapravo znači onaj koji izmiče, onaj koji je lutalica ili onaj koji vrluda ili onaj koji mijenja oblik ili onaj koji bi u ovom slučaju mogao biti vagabund i nekakav outsider, i da biti izvan planeta je i jedno trajno umjetničko stanje. I da, znači, ne samo da svi ovi materijali koji se ovdje nalaze, da se odnose na stanje uistinu našeg planeta, nego se odnose i na stanje možda svakog umjetnika, umjetnice, ali i nas kao ljudi, ljudskih bića, svih nas, recimo to tako.